Shike chini, naambiwa shike chini kabisa. Haya. Pole pole tu. Pole pole tu, family members, tafadhali naomba amani. Pole pole tu. Yes. Sasa wakuhota kucooperate na wendoshi waku turatohoya ona mahoya maya turahoya haha ruciinĩ rwa ũmũthĩ matwĩkĩre hinya na matũmĩrĩrie na tũrahoya ũguo nĩ ũndũ wa Kristo owe mwathani witũ. We mwathani ũgĩtira okĩra mathano maitũ no mwathani ũgĩgwĩtirĩrĩria mwathani ũtũiguĩre tha Kristo ũtũiguĩre tha mwathani ũtũiguĩre tha Baba witũ ũrĩ igũrũ rĩĩtwa rĩaku rĩkumio mũnene waku ũke ũrĩa ũkwenda rĩkũgũthĩta igũrũ ũmũthĩ irio citũ cia gũtũigana na ũtũohere mawĩtia maitũ ũrĩa twagĩrĩirwo matwĩhĩtie na ithuĩ tũkahotwo na ũtũhonokie ũru-inĩ nĩguo kuma mũromo wa icua-inĩ ũrute mwathani muoyo wake. Mwathani ĩtĩkĩra ihooya rĩakwa ona ikaya rĩakwa rĩrogũkinyĩra. Mwathani aroikara na inyuĩ. na muoyo-inĩ waku. Rekei tũhoye. We mwathani iguĩra tha mũrũmĩrĩri ũyũ waku Lucia Wangũi nĩgetha ũmũkĩre gĩikaro-inĩ gĩaku mũthengerie mahĩtia make marĩa ekĩte nĩ ũndũ wa ũhũthũ wake wa mwĩrĩ na tũrahoya ũguo nĩ ũndũ wa Kristo owe mwathani witũ. Tũhoe nĩ ũndũ wa ng'endo cia thabarĩ na ũmĩrĩru wa arĩa twĩ haha. Ngai thĩ kĩhoti yothe tũrahoya ona mwĩrĩ wa maitũ tũgĩe na hinya na twarĩkia kuona mwĩrĩ wake ũrĩa tũgũtongorio tũrakĩtũhe thabarĩ ya gũthiĩ nginya o mũciĩ tũrute igongona rĩa kũmũhoera na kũmumagaria na tumagĩre na thayũ na tũrahoya ũguo wothe nĩ ũndũ wa Kristo owe mwathani witũ. Na mwathani aroikara na inyuĩ akĩmũrathime Ithe na Mwana na Muoyo Mũtheru. Tũmũkumie Yesu Kristo. Basi asante sana Padre kwa wakati huo, shukrani. Sasa tutawaeleza tu vile tutaenda, alafu tukitoka hapa ni kwenda tu, kwa sababu ukiona mwili tutatokea hapa, uzunguke hivyo utokee pande ile nyingine. Kwa hivyo hatutakuwa nafasi nyingine ya kuambia jambo. Na wenye magari tafadhali, tunaomba wote tutakutana kwa junction ya Rĩagĩthũ. Hapo Rĩagĩthũ tutakutana hapo. Tũgũcemania Rĩagĩthũ arĩa othe mena ngari na tũkũgerera barabara ya Rũturu ithuothe. Rũturu tutapitia barabara ya Rũturu. Hiyo ndio mzuri kwetu sisi zote. Sawa. Kwa hivyo tafadhali, na kama huna gari tunaomba usiende, utuone tu hapa. Mimi na huyu brother tutakusaidia, na pia niko na mzee mwingine ambaye ni transport manager, tutakusaidia kama huna gari. Na wewe kama uko na gari yako na hujajaza watu, tafadhali utuambie ili tuweze kuwasaidia ambao watahitaji msaada wetu. Tuko pamoja. Asante. Sasa kwa wakati huu hatuna lingine ila tukuona mwili, lakini ningeomba familia, nyinyi ndio mtabaki baadaye kidogo, mtaona mwili nyuma kidogo. Yes, kwa saa hii marafiki zetu wote watauona mwili wa family members hapo nyuma.
members ndio mtaona mwili baadaye. Kwa hivyo tunaomba padri utasimama hapa pamoja na hapa. Father Michael, Father Mike, tafadhali karibia hapa, utafungua mwili, utafungua hili jeneza ili tuweze kutazama mwili. Father Michael. Other priests, please come and Father Mike, karibu. Father Michael, karibu hapa, wewe ndio utafungua. Tafadhali. Father Michael, karibu hapa, wewe ndio utafungua jeneza. Na other priest, tafadhali karibuni hapa. Mapadri wengine mshiriki pamoja. Asante sana. Tayari tumefungua mwili wa mama yetu, Mama Rusia. Kidogo tu. Gosaga Jehova mwana mwe ugathikarire orokaga gukiri noidwara twi muyo turi. Gosaga Jehova kumari uno tene na tene gitugire okuhituka iguru ukihituka oiguru reiguru naririwo kuge mapururine ugitugire gutugera iguru tibe wagire gone kugusithia kigosithie twaria kuhora ona makwete mate. Gosaga Jehova watara mai korokaga hokiri noigora twi moyo turi. Gosaga Jehova kumare una tene wegoyo wa Maria ngawe katia mwili tu wa moriro ashare muhono kyawaide neshode Maria. Basi kama tumemaliza, family members tafadhali fuateni. This is your family members. Noriganero niure kirendura ge onge moririkana. Family members, familia tafadhali. Nemosonga gamuhera wemoko gekora tumiyode na Yesu oshari wandaya kunakya rokomyo gokode nanaigoro tondo newe wagituhonokirie horende kana urotiago uromenyago neire tondo ne wasisiare mokori ae mokori wenyokire agitukora meyaine tugadigo rukungu maitu Maria kungu ngadaya lukungu ngadaya raikana ngadaya derode maitu Maria nyina wa muho nokia tudaidanire kwa mwana wako Yesu. Asante family members, na pia ninaomba kwa seneta wetu atakapo utazama mwili wa mama atabaki tu hapa kwa sababu nitampatia shughuli kidogo. Chokutumaini sina ila moyo wake Yesu.
wa kutosha, dhambi zangu kuziosha, cha kutumaini sina, ila damu yake Yesu. Sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosha, kwake Yesu nasimama. Ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni Father, usiende Father Mike. Ndiye mwamba ni salama, kwake Yesu nasimama. Ndiye mwamba ni ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Nikifika hukumuni, rohoni nina amani, nikivikwa haki yake, sina hofu mbele zake, kwake Yesu nasimama. Ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, kwake Yesu nasimama. Ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Nehare mosheten tagere lagodin natotige hota koi merato Jishike chini, naambiwa shike chini kabisa. Haya. Pole tu. Pole pole tu, family members, tafadhali naomba amani. Pole pole tu. Yes. Sasa naomba kila mmoja wetu tuingie kwa magari tafadhali, na kama huna gari usione hapo. Kama uko na gari haujajaza, tafadhali kuja tu kwa redio ili tupate
Thank you.